Kardom, welcome back to the channel. Isi birta ke me anutin waste me isi career counseling workshop organized by the Northeast Student Forum IIT Kharagpur. Ake hai Bijoy Timung executive head atumahin bensa me isi asai ste me kedeng pon. Labang so asai long ini tum educational field mate career opportunities pen chenglo competitive exam scholarship job opportunities skills hai hu budak se me litum chingki jithan long jila pente prestigious college virtual tours tame chingki chithan ji la so puthak tame la pente job hai hui ke apply ji pan resume CV building la hai puthak tame tum pen chingki chithan long ji la pente foreign mate kapre kang long gosong si tum charlie dam nang ji ma la pen free education hai hui puthak tame chingki chithan long ji la pente kapre apudak tame alang litum tame alang lutum and pen tame litum chingki chithan long ji la pente chini ji athi litum chini ni tame dupik lang di la se litum labang so opportunities grab dun nang latis tame labang so workshop long samili tum attend dun nang lapendi sini dun lo nang adim mangelalo langkung habe auditorium difu along mallo nahok tagalio te bok terai mallo lasi anutin aning ge hang interested adum tame alang litum tame dong si dena rong pen punoi dong muka mate wolong ko machi kapre kang pen aning ge hang dong si duk lo te alang litum pen up 11 am long tame alang litum pale damikta adim bang enali tum han than lo anutin sami attend jipan sami bor ik tha por chipi pen athe labang so asai sami ke deng pon ge la ke kenang so la penti birta ge melo athe labang so asai ke deng pon bang la pon awilang la penti li tum sami adak attend dun pen ili tum experience sami do po hello labang so interaction sami alang li tum sami ke deng pon lo la pen bor ik tha anutin sami labang so workshop lo sami ke attend jipan